Ake nganza kwethu lona ishoba lezitha iyona ingwema balabala uNkulunkulu anibusisa ngcwalise ngamandla bonakala isimo senishintsha ukuphakanyiswa komsebenzi ukuphakama komsebenzi umsebenzi uyakhiwa nganza kwethu noma ningayapi kungasiyeve kuyisithwalo kodwa kuyinto yokuthi kwakhiwa umsebenzi ngoba umsebenzi uyakhulunyiswa idlozi liyadinga ukuthi libe nento eyilekelelayo ukuze lisebenze yebo kuyatholakala uma ufuna ukuphakanyiswa uqhunyisela ingcebo uqhunyisela inhlanhla kuyatholakala umunye kuzofika umkhulu ungangilindela ukuthi uhlala isitezi yebo zikhona ekhaya kodwa kusizona ezami mase kuphakamisela umsebenzi kedlozi siwe sikuphakamise ukuthi umsebenzi usebenze hayi ukuthi umsebenzi ugwilike kodwa usebenze abantu bafike bezolashwa abantu bafike mawunebhizinisi bezothenga iyona into esikuphakamisela yona asikwenzeli imali ezoba khona kanjani cha asikwenzi nje lokho nganza kwethu senza umsebenzi sikwakhela igono uhamba uyokhuluma negono lakhe ekseni ukwenza ibasa ukhulume ugeze ugqume uphalaze siyakwenza ke lokho sikwenze ke ngesithebe semvu kwabanye sikwakhela igono nje kuphela uhambe negono lakho kuya ngokuthi yini oyidingayo siyawenza ke lo msebenzi sika KM Lazi ngahambe ngidlala izinyanga zinikeze izigubhu zinikeze izinyoka ngigcine senixabana nedlozi kuyenzeka nganza kwethu kuyaphileka ngethongo kuphela thatha lento yona ke ingwemabalabala la ilona ishoba lezithi yena umkhuluma khusela uhlophe eKZN eDurban uNkulunkulu anibusiseke number yami isakhona kwamanye ama video le video specifically izobe inganayo kodwa u07 0670 626037 6037 egcineni 067 062 6037 uNkulunkulu anibusise